Mark chapter 1 verses 21 to 28. Rai gazang mi aka. Atumna Capernaum Levi gala sabathang jishuna synagogue Levi dadam jite. Awi dam gajite shalaga atum matakakai gaja ayin gatem bing tata madam jite mana sasha bangsha bakwa aka tata dam jite. Adam jijang li magatar mangla gazanga mi aka synagogue li laisai ana Nazareth wi jishu nana itum ni ki saki gajikala itum li shiman ngasa kawai karala na ki pa kala de inate na vari wi terkamate na da wawa jishu na ali karar da hanga kasai na kapamlu kala awi na shokhaulu jena rai jina mi pa jili nganu kazamla ka bangla kai na baw da yam shokhawa mi pingji mataka khaita aka aka ngazeng roga hi ki kala kathara dam gajithai tuila Sasha bangsha baina ngasoda magatar mangla lila gasol li kala atumna la awi kahanga nali. Jena awi saga shab jan bauchi Galilee li kale abam gajivu ngalang dang yawa hawa. Na kwi kaina tum saiko li wari wiso kami masara na emay.